twakira umuvugabutumwa. Karibu Revera, tugomba inama. Haleluya. Twihute dusome ijambo ry'Imana kugira ngo abaririmbyi baracari inyuma benshi baje kuririmba, tureke kuba bakuno abanyakanyaza bavamo kubafinyiriya. Siko bimeze se? Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Korinto igice ca mbere n'umurongo 18. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto igice ca mbere n'umurongo 18. Ijambo ry'umusaraba kuba rimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. 19 haravuze ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Amen. Amen. Ariko ijambo ryanditse tuvuganirira kuri umurongo 18 ngo ijambo ry'umusaraba kuba rimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Amen. Amen. Atukuzwe mu mwamire. Bamaze gusenga sinsenga, Imana ngujije ubwisha abamaze gusenga. Amen. Shimiye ubuyobozi bw'itorero bwatugiriye icyizere hano kuri musozi. Hari abantu benshi kandi bari kuganira ijambo ry'Imana, ariko batugiriye icyizere baduha umwanya. Agatuti karagoye, nubwo bamwe bazagashika bakagakoresha nabi. Uzobona baguhaye agatuti uzapfa kuvuga amagambo yose aje kuza. Amen. Amen. Kuko agatuti ni ikintu gikomeye cyane. Bagura icyizere baguza agatuti, umara Rwanda gutagara gukubita amagambo ahangaha dafite 1:12. Nuko tuza tukubwira ko tuba twakugaye. Amen. Amen. Kuko ni ahantu ho kubahwa no guhagarara. Bari muri Revera mwadutekereje n'umushumba n'abandi bose duciye kugufi ku bwanyu. Imana ujoboje. Amen. Turabishimye cyane. Shimiye abakristo bose, abo shumba bagenzi banje nabonye abandi murakaza neza mu Imana. Imana baje bagirire neza. Bamavuga ubutumwa harimo abadiakoni, harimo korari yacu twazanye ndetse n'abayumbe bo muri ensemble. Mwese namwe ndabishimiye bavandimwe. Imana muje bagirire neza. Bagenza kutaramana namwe n'umugisha, kubana namwe n'umugisha. Imana muje yimbazo. Bishimiye kandi kongera kubona ari nari nduherutse rero kajya kera. Kandi cyane kandi turaziranye. Imana muje bagirire neza zari indirimbo nziza. Nuko nyine mpamvu ndasaba imbabazi n'icyo bisoza kare namubwirize kuva kuwa kare ejo bundi. Ejo numuvuga ubutumwa niriwe mvuga, nanone niriwe mvuga mu gitondo kugeza nimugoroba, nanone ndako ndavuga kanya saa 4 ndabanza ubundi mfite microphone n'iyinga nzovuga, na kabiri nzovuga, guhera na kane nzovuga. Uvuga ngo kandi nyine ndibitege ntizikinyemere cyane. Rimwe na rimwe ndashaka gushima vandane kugira ngo nduhuke bena zabona kuvuga. Imana mwijuru yihimbazwe. Haleluya. Amen. Amuvane mwagendanye ari murakaze neza n'Imana mwijuru. Bwana Yesu asibisanga. Haleluya. Amen. Neza ngo ndirimbe bimwe no kubona basanze nje kukundiraga waranje nyinjize muri aya mavuta ye. Haleluya. Amen. Yayi nkunda cyane rayize nawe inzira imaze kura naza chikiteke n'uravuga gutyo gusa. Nushaka kubaguhiza microphone ivugira wicaye nyuma y'ukugoye abaze tuvuganire. Tumara tuganire ukeye. Ndagana hejuru y'umusaraba. Amen. Ndavuga umusaraba wa Yesu. Umusaraba wa Yesu niwe ututse cyane. Nategereje ndavuga ijambo ariko ndavuga ngo ese umwana wa Satani ninde? Nari kuvuga umwana wa Satani. Kavuga ibimenyetso 22 na kimwe kimuranga umwana wa Satani. Kuko ari abana b'Imana ariko ari abana ba Satani. Imana yabwiye Satani, Satani uvuye hehe? Ubwo abana b'Imana bari bashengereye na Satani agira gute? Nawe arashana nawe. Umwana wa Satani ninde? Ibimenyetso 21 bimuranga. Ariko byanze. Tekereza kuvuga ngo tukatuganirije kwija mu Mana neza. Nazo birananira. Numva ijambo ryuze kuri vuga tuganirije umusaraba wa Yesu ndabari. Vuga gutyo tumarata. Yes,
Jukurikira Yesu kuyobora inzira ibikomeye azazorosha. Haleluya. Hari umugabo wigeze kwandika ngo avuga impamvu zine ngo zituma umukristo agomba kugendana na Yesu. Haleluya. Avuga impamvu zine zotuma zo gutera umwete wo gushaka kugendana na Yesu. Abantu baraguse ariko bose ntibashanye na Yesu. Haleluya. Hari ibihamagaye, hari abishanye, hari abakoresha ubwenge bwabo, hari ubugenge, kandi ibyo byose bizorangira bizoshira. Impango n'impararo bizoshira. Haleluya. Haleluya. Imbaraga z'umusore zizoshira. Ubundi mperuka mu Rwanda natarabanye n'ahantu turabana Muzehe Karigenza. N'undi muhungu bari kumwe turaganira nawe, batuzanye bukeya gusa narabonye ageze mbona mu Minembwe kera kuri mu butu bw'Ikigali. Ariko nyine yari umugabo w'umutuge gusa. Noneho atubwira amakuru hanyuma aza kuvuga umuntu umwe muri abo ngabo yarananiwe yabivuyemo ndababara cyane. Nibuka kandi umuhungu ejo bundi twaganira na Pastor Munyamahoro, umuhungu yageze teragishamburiye yageze ari imisoko ibihe ko nyine bikaza bigira bikamukurikira kugeza ubwo yagize ikibazo terakire imisoko warabanye ku ndobo akirirwa imuhira kubera ko yageze ari mu isoko cyahungabana. Nyine babandi bakorera satani babaremye bagahungabana n'abarasiye kumubona bakajya kumugurira kugira ngo mugirire nabi kuko yageze yisha mu isoko gusa ibihe ko bikaza bimukurikira teragishamburiye. Ariko rero nananiwe nyine afite umugore wa kabiri. Abari inzira yoroshe mwirukanga ntabari inzira yoroshe. Yakusa abahungu n'abahungu bari bashishikaye, yakusa abagore n'abakobwa bari bashishikaye. Iyi nzira gusikiza kishobora no gukurikira Yesu ibikomeye azazorosha atakuze mu ngomere. Aravuga mu ijambo ya mbere ngo nuko imbere hari Satani. Haleluya. Imbere hari nde? Hari Satani. Satani ari imbere araduteza. Ariko reka ngaruke rero gutanga umwanya washe. Ndashimira Imana kuko twongeye guterana uyu munsi wa none. Amen. Haleluya. Ariko reka mvuge ibyo bintu za Karigenzi n'imbaraga mbona kuganiriza. Arambwira ngo bigeze kuja kumusitari kubwegera kuri mu buto ngo basanga abanyabwegera bafite ikibazo cy'imvubu zageze zibonera imirimo. Waravuga ati hano turahano kubwegera dufite ikibazo cy'abantu n'imvubu zazatwonera zazibonera atazakumaza imirima tumaze kandi nyine n'inyamaswa irangamye cyane. Bamanuka ku Rusizi abazi muri play bashobora kuvuga ati mwavumu mwese muri hano mwese muve mu ruzi mwese vugo ziba mu ruzi zose ziripanga usanga ngo zibagwa imvubu 12 barazubwira ngo muje kubistana zija kubistana barazubwira ngo uhereye none tumose ko mugira amaturage ito amina yarabwiye ngo tekereza abayungu bico gihe n'abariho none batohamagara abihe ntihazi. Tumuhamagara ntihazi ngo bibwire mu cyangwa inyenzi zaze n'izo zimukudutera amazu ngo bazihamagara barazahamagara ngo barimo ati mwebwe mwavumwe bavuze ngo mukonera abaturage tumukongere kondera abaturage nimwongera kubone muzobona tizeme ariko nyine zarembe kuko zizavuze ati sasa musubire mu mazi zose zasasura mu mazi kuva umunsi ngo abanyabwegera bari umutekano bariza inzira ntizongeye kuzoba. Umwe muri abo ngabo nawe ngo yajya ikibazo kuri kumusitari agira inkima yageze umwonera inkima ikamwonera inkima yita ngo ni rubeta ababaye ruguru barayizi rubeta ni iya mbere gutya ababazi bazizi yageze amigenda ikamayisha ahantu mwivunzi mwagira gutya mu kanya yite mu murima kugira ngo none yari ifite umupanga yazitema abarazizi ngo buce sasa inkima izotuma tazagenda kumusitari ngo bamaje bubaka igitunda hafi yaho baje mu gitunda ngo barayihamagara ngo wankima amanuka aho wihisha ikibazo bayibona ariko aho wishe hishuka manuka iri hishuka wenyine razanga basanga mu gitunda. Imana irabwira ngo mugende muyijane ku mwiranga ngo urahura n'umfurero uvuye igufurero kari kira imirimba
nimara mugenda muyimweza azayiriki baraza mu mari barahaguruka baribwa mu kima dukurikira indima yawe bakurikira tibayijanye bayifashe udukurikira yambaye kurikira n'ahandi no kuryara mu wasanga wa mugenzi tuyimwitwaro yiwe karagenda baramubwira Imana ngi ihambaye duhaye uyigweza uyijana arayijana arayirya amen cyo duheza bene abayumbe cyo duheza bene abayumbe bana babandi batwicisha cokere gusa kidafite indozi sikunda bibasiye amen utamufatwa kuwa mbere ukamusanga y'inyenyeri yarahengamye asiga batwara amatelefoni 5 naje nakubwira usenga itange gusenga Imana gutya Imana iziguheza umunezero kunezerwa cyane ukazura ngo none Yesu aragakwa mu gitondo ngo uzamwe ngo Yesu none araje baza kuma wasize wagurumi mwana mwire ufatwa yafatwa akamafati ibintu afata bizatari gikorera turamwe ati uzageze gute mutumure kigotamira Imana yewe timi batari maso gukora ibizatsi tonde haleluya amen Wanaweza sasa amen kama sala yewe ndenda dauro papa bari risinzira sakera wari bize neza bakubwira amakuru bazindizemo Wanaweza sasa amen ugasenga ugere cyo cyarenga ukagera cyo kurira cyo kugira mariro ukazurira ukaramuna mu maso wabara hato bizo bigashi wamara ukagera ikindi gihe uzukubita ukazurira ngo none n'urwa bakubita ikamikwiihorera cyakindi kuri kiwere yazo ngo nige cyo kwigishwa n'Imana kuri kuri ngo nige cyo umwijima w'umutima ikakwihorera ukagusenga titubwira ngo none yakumisha warenga huga ugatangira kubona bukeye ugatangira kwishurwa bukeye Kasuwani papa kundi uyapumye Yesu mwikuza mu maso ukurabona nko ndabona ibiti bisa n'abantu Yesu atubitarabona ngoyoga kumukora mu maso none ukurabona iki neza ko umuntu umuntu yatangira kubona ibitavyitaranyina n'indani n'abantu akamasara gusigaye yerekwa tonde papa tonde genda neza haleluya amen nayo umusaraba rero wa Yesu umusaraba ni ipfundo rya zose riri umusaraba ndaje kuvuga ubikeya izo tutubendoro kera habaga imisaraba igera ku buryo kubuni hari umusaraba wari wanditse nkata umanuka haka umusaraba umeze nka fu abandi babikoze haka umusaraba w'igiti ni wundi Mordekai yari yashize kubambaho Namani nako Namani yari yashize kubambaho Mordekai hakabaho umusaraba wa Pris umusaraba ugira insobanuro zibiri umurongo umanuka uravuga ngo Imana yiyuze n'abantu haleluya amen ngimara kwiyunga n'abantu bawo ngutambika yunga abantu n'abandi zumvikanye umurongo umanuka uravuga ngo Imana yiyuze n'abantu utambika ikavuga ngo yunza abantu n'abandi haleluya amen mukristo ni utavuga bwa mekeye ngo nje bwawe haracyane zo kuri n'abantu baje kuririmba mukristo umunsi ahamagarwa ngo aremerewe cyane aragenda ariko umunsi agera ku musaraba mwanditse umugenzi avuga ngo uko yaza yegera umusaraba haleluya uko ngo yaza yegera umusaraba ngo ni ku mutwaro yari ahetse wasugera udoho iyo umuntu ahayegera umusaraba wa Yesu ya mutwaro yose za kamere zazimboshe zose aza yumva se yasigenda zikata ziki haleluya kamere y'ikinyoma yari yaramubase akumvitange guki kamere y'ubusambanyi yari yaramubase igatangira guki kamere y'umushinya yari yaramubase akumva kutangira guki uko ngo yaza yegera umusaraba ngo niko umutwaro wasugenda udoho haleluya wanaweza siwe sana atukuze Mungu milele ariko andikirime jo ndibari dinzi Rwanda karanze numye tagiriwemo uzavuga ngo kugakora nje bikibazo mugira sinigeze ngo mukora sasa muzamumva basinigeze gukora gasikunda ariko sinazifata kubera ko tigeze mukora ubuzima bwanjye n'abayikora ukwezi kwibwira ngayiranani wanaweza siwe sana haleluya atukuzwe
aragenda ngo we awugeze ku musaraba. Ageze ku musaraba araririmba ngo iri ni itangiriro ry'umunezero wanje, ngo aha niho umutwaro wo ku mugongo wavuye. Aravuga ngo ndashima umusaraba, ndashima ya mva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Haleluya. Waneza siko sana. Irita ni umuntu azatanga ibyishimo nyazo. Abantu bazitiranye umuntu agizwe n'ibice bitatagizwe n'ubugingo, akagirwa n'umwuka, akagirwa n'umubiri. Umubiri ugirwa na sase zitanu zazindi tushe, la vikuna, amaso, amatwi, ururimi ni na sase. Ukoraho ukamenya itu. Ariko mbere yaho haba icyo bita ngo n'ubugingo. Ubugingo nabwo bugizwe n'ibintu byinshi. Bugizwe n'ibintu bigera kuri 21, ariko ikavuga bitatu gusa. Ujambo ryambe bugizwe n'icyo bita ngo n'amarangamutima. Amarangamutima abamo ibintu nazo bigera kuri 7. Abamo guseka, kunezerwa, kurakara, kugira nizo bintu byo marangamutima. Haleluya. Icyaka bikiwemo hari icyo bita ngo ni n'amagambo. Nako ibitekerezo pasi. Ibitekerezo biba mu bugingo. Haleluya. Iyo ubugingo butarakizwa n'ibitekerezo byayo bibi. Cyakane nako cyane tukiba mu muntu ubushake. Ubushake ntavogera. Ubushake ni ntavogera. Hari umwanzuro ngo n'Imana ntizivogera. Imana izi ubushake bwo guhitamo. Imana zo guhitamo. Ubushake ushicho bita ngo will, volonté. Ubushake nukuvuga ngo uhitemo icyiza cyangwa ikibi. Umuntu wese afite uburenganzira. Mama nabivuze aho twari turi, navuze ngo arabantu bazavuga kuva ngo abantu barabatoranijwe kuva mu ijuru. No, sinemeze nabo. Ntabatoranijwe kuva mu ijuru. Ndabisobanura. Amen. Waneza sivyo sana. Icyo yakoze Imana yatwaje icyo bita ngo ni invitation y'agakiza. Ubutumire bw'agakiza. Iheza buri wese ubutumire. Wese ntawe utarabonye ubutumire bw'agakiza. Anemeye kubwakira ubwo butumire niwe azataha ubukwe bwo mu ijuru. Abaganze niwe atazabutaha. Haleluya. Ari ivuga neza Imana yewe iraba ngo ndahagaze ku rugi ndakomanga ukingura ushaka bwo ukingura n'indakingura nzinjiriwe tugire gute tubandishana. Haleluya. Aragomba ukiranirwe nakubakiranirwe kandi n'uwezo nawe nabwo guteyezwe ariko ndaza vuba dore ngo mpebe umuntu wese bikuranye n'iki n'ibyo. Haleluya. Imana ndakintu itashize ku mugaragaro, zose ni ku mugaragaro. Gusa n'amahitamo yawe. Haleluya. Abakiriya handi bazo guhitamo Yesu. Ariko muri inzo murundi yaravuze ngo hitamo neza, hitamo Yesu. Wana Satani we n'umuwesha. Witemo neza, witemo Yesu. Imana y'ubuzima. Amen. Ageze ku musaraba rero Kristo ngo yahahuriye n'abagabo batatu. Yahuye n'abagabo bangahe? Batatu. Wakigera ku musaraba gutya. Ikintu cyambere cyabaye ngo wa mutwaro warabohotse ngo uratembagara uragenda ngo muva buharehere ngo yongera kuwora ukundi. Haleluya. Hanyuma abiyagase ngo haye ngo Samariya atangira kurira. Abazaba baratandukanijwe bazobona nayo bakongera kubogoza amarira baguwe neza. Abazaba baratandukanye we bazobona nayo kongera kubogoza amarira baguwe neza. Amen. Ai wewe umwishima umuse kutagiye kutawiga bukiye cha. Ale utegure uteganaje kuranga sinora tutagize ibimenyetso bibi. Ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'ibihe. Oh
ibyaha byawe byose urabiba. Uwa mbere n'iryo jambo yamubwiye niyo sarabu yamuhaye. Umuntu wa mbere ageze ku musaraba, iyo umuntu ageze ku musaraba niba asanganirwa n'umuntu wa mbere ngo ya mafuti yawe yose ogende rumwe urayabaye. Haleluya. Zasanga nubwa gusamba n'ibintu byose bagendeyemo uragize gute urabibaye. Uwa kabiri warambwira ngo akora ikintu cyiza ngo mwambura imyambaro y'ubushwambagara yarishaje yambaye ngo mwambike umwenda mwiza bisobanura ngo yamwambuye kamere zose zazinyagenderamo amweza kamere. Niyo Paulo yavuze ko umuntu ari mu Kristo Yesu ngo yarabaye cyaramisha bizake. Haleluya. Wa musore Yesu amaze kumuhura yaravuze ngo abantu baravuze ngo ese uyu si wa wundi wishara gasabiriza ngo bamwe baravuga ngo niwe abandi baravuga ngo siwe wicyakora sa nawe barabwira ngo niwe baravuga ngo se zageze gute umugabo witwa Yesu yaje atobakona cyangwa atobakona siga kumazi none ngo bakubwira ategeka kuja koga ndagenda noga soro wa mushondo ngo yaratumwe ngo maze koga na umuntu. Haleluya. Baravuga ngo umuntu avuga hiki uwo muntu se dayimoni barabwira ngo jewe reka babwira amakuru yaje niba ari dayimoni niba atari dayimoni jewe simbizi icozi nuko narivumye none kabandeye. Haleluya. 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 Ngo mwambura imyambaro y'ubushwambagara tiwo kwa mugingeso zawe ugira zakera yani bipfuye utaragera ku musaraba ntibishoboka kandi woziririmbana wozuzuzanywa wovuga kuri rubwa wosobanura ituse ariko ukizifite ariko iyo umuntu akandagiye ku musaraba icyakabiri azakorerwa azayamburwa zangeso zose akabika umuntu musha. Amen. Haleluya. Haleluya. Atukuzwe. Uwa gatatu akora ibintu bitatu akora ibintu birindatu. Umuntu wa gatatu icyambere ngo yarabwiye yarafashe ngo agenda gutera ikimenyetso mu ruhande bisobanura ngo umwuka we. Iyo umuntu amaze kubabarirwa yamara kubabarirwa akavuga umuntu wa kera. Haleluya. Bigize gikurikiraho azayambika iki azagira iki ikimenyetso ari umwuka we. Ntibishoboka ku isi abisagira gute uwo muhanda ngo kuko batamuzi kandi batamurora ariko mwebwe muramuzi kuko mwagira gute abana na. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukuzwe. Haleluya. Agundira mutima gwani magala kitali kindunga gazikwe yokubona edata ubuya bike isiriwo no kuhima wageziwe ga shetani mutima gwani bindu byawe mutima gwani nakugabira ukoleze konosizi Yesu ukulwa wani nakutanga wowe mutima gwani bindu Haleluya. Haleluya. Atukuzwe. Haleluya. Iyo utakana kumusaraba azababarirwa ibishakazi akongera akaburwa zangeso zake impamvu ukigendera muri zangeso turagera ku musaraba musogera ku musaraba zizoshe. Haleluya. Atukuzwe mu Rwanda. Haleluya. Namambata mokozi sitaki kumwana wakuwali nisilia na kusifu Yesu unayenipenda daima na kushangilia akusifu Yesu unayenipenda daima kushangilia amambata mokozi
amen ariko gukubita kibomba ariko ndeka ndeka bamwe oya yewe kire kubiti ushutse Wanaweza furaha ya ulimwengu haitatufuta wana kung'aa haitwake nikube ambila kisa lakini tukikusanyika uzakwishizikana kabisiyo abantu bokundo batari kusoma bibiliya za WhatsApp ari kusunguramaho agera saa sita ari kumbwira ngo bibiri numwe ngo yaravuze ngo ngiyo ashaka gusinzira neza basasoma bibiliya imana imubabarire imana imubabarire WhatsApp haleluya amen uzukumaza gutera makanisa bantu bamugusigaza bibiliya bakazana WhatsApp bantu bakabona mwashika mu kanisa ntibasoma bibiliya bakasoma WhatsApp ni kiyo zabwe droge kizindi zose akimanisha kutozofata nakambere matukuza katoya kazana maze kabisa na karwana kazoshi amina amen haleluya amen nyine nuko ari inshingano iyo tano ku inshingano mana arayigurishije kera gasigara kari kera kandi nukukima ndimbe imana zo cyubaza kandi ubone so uzo ushaka zo mpamagara natampa mugazari reka mugere umusaraba iyo umuntu yageze ku musaraba haleluya hari ibintu byinshi azahabonera ariko reka mvuge ngo bikeya kugira ngo usigiye abantu umwanya ijambo rya mbere icyazahabonera ngo imbaraga ngo niho azakura niho hazava isoko y'imbaraga itera umuntu kunesha haleluya niho isoko yo kunesha za ngeso zose zatubase ikomoka twasomye ijambo ry'Imana ryavuze ngo banasifiwe wakandi ijambo ry'umusaraba kubarimuka n'ubupfu ariko kubakizwa ngo n'imbaraga y'Imana bihesha uwizera wese ugira gute ukizwa haleluya Bwana Yesu asifiwe haleluya haleluya umuntu yavuga azavuga ibyo mutima wose atababari azavuga icyaha mu
izina aza kiyoba ariko umuntu ataraga ku musaraba uzubona ngo ninde wambonye ngo se ngo ubundi bifoto bari foto ufite wafashe ariko umuntu yageze ku musaraba azavuga ibyo hano gatuti abagabo bakarira bene b'imfura ibimyira n'amamusa bikava ntawa mukubise kubera imbaraga z'umusaraba. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Kandi mu ijuru hazogera bageze ku musaraba. Batageze ku musaraba ni perte de tadinetirema icyo bakora. They are wasting their time for nothing. Ko baratakaza umwanya wo kubusoza. Ko baratakaza kubusoza. Amen. Haleluya. Haleluya. Sakali. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Uyu muntu agaze ku musaraba ngo niho abona umwanya niho abona imbaraga zo gukurwaho urubanza rw'ibyaha n'urupfu rw'iteka. Uyu muntu agaze ku musaraba niba azakurirwaho urubanza rw'ibyaha n'urupfu rw'iteka. Atamaze gucumura yagiyeho urubanza rw'urupfu kandi urupfu rw'iteka ari imfuzo ibiri. Bwana sifiwe sana. Ariko bageze ku musaraba bazapfa rumwe. Abatarageze bazapfa kabiri. Urupfu rwa mbere n'urwo gutandukana n'umwuka n'ubugingo. Bibiliya yitwa ngo gusinzira, so gupfa no gusinzira. Kuko Daniel yaravuze ngo bamwe muri icyo gihe ngo abenshi ngo bazaba barasinzira. Ngo bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi ngo bakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Ariko urupfu rw'iteka rugira amagambo 12 adasobanura. Urupfu rw'iteka ijambo rikavuga mwanya bisobanura nyine wenda se ndamwe. Ijambo rya mbere ngo urupfu rwa kabiri ngo ni uburyo bwo gutandukana n'Imana iteka ryose. Abo bantu bazofura urupfu rwa kabiri ntibazongera guca Imana igera iteka ryose. Takabiri ngo ni mwihaniro ry'iteka ryose. Ni mu gihano cy'iteka ryose. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Nzo nirako ni igitabo kizahishuye kirambira ngo Yesu ngo yaje ngo yoroheje ngo ameze nk'intama. Aza gucungura abantu ngo yaje aciye gufita nk'intama ariko mu musa zoga ngo azaga komeze nk'intama. Zaba zahindutse. Suri zaba yagize gute yahindutse. Yaje atishije gufita cyane arongana bitanga ku musa kugaho ngo azaga komeze nk'intama. Amen. No azaga ubwoba bazatinye guhinduka imbere y'amaso y'Imana. Bazahinduka ubwoba gusa. Haleluya. Ariko iyo umuntu ageze ku musaraba niwe ahabwa imbaraga zo gukurwaho urubanza rw'urupfu rw'iteka ryose. Amen. Amen. Haleluya. Bwana sifiwe. Yesu ku musaraba yadupfiriye twese yaduje n'Imana niba tatawa twese wamwe n'abana kera ziko watabutsemo nawe twarababari nawe twarababari Yesu ku musaraba yadupfiriye twese yaduje n'Imana niba tatawa twese wamwe n'abana kera yabaye Yesu amaze gucika. Amagambo atandatu yabaye Yesu amaze gucika. Jambo rya mbere mu mwenda wakingiriza gahera ahe ngutabukuvuye hejuru ugera hasi. Barasize sahabe ngo kirikira kukumvikana mwizwi imbere umwenda. Yaba mono no dufite ubushizi bw'amanga bwo kwegera intebe w'iyongere. Bwana sifiwe sana. Haleluya. 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 Haone tuhakandagira ngo reka gupfa afite ibyaha ariko none tuza kuzina kuri tutari. Bwana kumushi. Amen. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Gatatu ngo niba twakuye kwemerwa n'Imana. Niyo umuntu ageze ku musaraba azabonera kwemerwa n'Imana.
niho umuntu azemerwa Imana nzayemera umuntu ubwo agihagira tumaze gusiga ijwi ryiza kama ni kuimba na shetani yanaimba kama ni kuimba na shetani yanaomba wala maombi Yes, Akiba. Atukuza. Gari ndasa. Angura kumwasa. Hii utageza kumusara. Iya akandadi. Azapata kibali ya kukubaliwa na Mungu. Kama mwanawe urandiswe mu gitabo cyawe. Yesu umunsi umwe yahaya bitwa 70 abawubasha bamwe namwe bapeti nimwe mwishe muri kati. Namwe mwishe muri kati. Mwishe muri Mashimosu abandi mwishirije ngo batagenda babiri muramwe mwari muramukora itanga baragenda ngo bikora abadayimoni birukana abadayimoni ngo bakiza barwaye ngo bagaruke bamwe ngo Yesu uzuzaba Yesu we no natwe twasibije iyo twasibije birukana abadayimoni ko bazitanga yo Yesu namwe muri kwirata kuko mwagendaga murabonye Satani abana komeze nk'umuraso mwariko ntimwishimire kuko mwirukanye abadayimoni aho mwishimire kwa mazina yanyu yanditse mu gitabo cyawe Jina langu limo, jina langu liko mbinguni, jina langu liko mbinguni, jina langu mugabo muri Musulamo yaravuze ngo mweza bakagwanya gutwara indege bakayizamura akayijana ngo yageze iri mwe magushika ngo akayihano mwe kwagahorero ko kwisi kandi nawe yaravuga ayirimo ariko naki zangira amatiko y'abantu bazosigara kasi andoga kuko simba ari musimba wo zaga muzateke ko zoja muri Amerika zakeka ko zoja ariko zakeka ko zoja kuko nize mwami Yesu yarambagaye nakuri kuko nazavuga ngo nigeze kuza Segimana kenshi barira cyane ngo Mana ukuzoja mu ijuru ibyo senza akora inzara ikizo senzoja mu ijuru musu umwe ndajyana ngo njyame bwira umuntu ubona ko mutaguruka araguruka ngo mura kugaruka namwe mufata ugatsinzi no turazamuka mbona ko twija mu gicu twareye turuke hirya mbona ikibaya cyari hakurya cyane mu mudugudu mwiza cyane haleluya mbona ikibaya cyiza cyane cyari kigandamu mbona n'uruzi rwari hagati runini cyane rwari rumeze abazi mukuru uruzi yo mu bihumbi rwari rwera cyane ariko runini rutamukuru uruzi arambwira ngo turariko dufite amahirwe yo kwambukira hakurya nashaka kureka gusa ngo marambwira ko sikambana mbona umuntu wari waricaye hari abantu bagera kuri batatu umwe yari ku meza yicaye ku meza ni wari ufite igitabo hayandi undi yarabandi bari hano hambere ariko bafite ingoro barambwira ngo none asigaye anga wideburi bizima wideburi nugira imbaraga ugashikaya bakakwandika sawa nugira amahirwe mabi bakaguteresha imbugita uragwa munsi ndambwira ati basambeza umurenganzira nari mu Bugarama 2009 ndatambuka ngo aje gutya ngaza kureba umwe ndamureba ngo murebe aje kucumita imbugita kikurubavu uyu ni wari kukibwita bakikuzana batatambutse ndatambuka ngo yari imbere y'abantu arambwira ngo ndambwira ngo naje kwandikisha amazina yanjye arambwira ngo se tuweze wize ndambwira ati narize ngikara nandika amazina yanjye ndandika amazina yanjye kwa tatu nandika Bizimana ubuhode Frederic ndayandika mu Bugarama 2009 mu gicuku saa 9 mwisararo y'amazi y'amashuza nafukamye musararo amashuza hamanuka mu ijoro saa 9 abandi baryana uwo munsi narasenze uraca mu gitondo neza mbona ko umurazo wasa kurya nyabitinyo ngo uraze ngira ngo none ni imvura yayigwa ndahumura umpumure mu rumazo ngo nagera guhumiza mbona umurazo mbona ko umuntu amusohokamo halo sinzi bakigwa munsi Para sifiwa kuvua Mungu Yes, hii mutakana kwa msalaba ni ni kibali chopemerwa ni juru ikafifura rikaba munao ubaye muzaba zataho ugambi Ndaburi bana tugaza
tuzamure ibiganza twese tuzamure ibiganza tubiheze amaraso wamenye uri ku mugezi urutema mu buzima bwaje amaraso amaraso wamenye wabwiriza kuki nicyo wafashe umutima wawe semeni imana nziza imana nziza semeni ijambo ry'imana ni ryiza nama numva ko umutima wanje ararangije nama usanga aho umutima wanje ugiye ko gucikana Bisa bisa goyong gitu, bukan itu. Urasubira. Ya, hari abantu uzatambana nabo kumva ngeze ku ijuru. Naje kwambwira abantu abo twazanye. Ndababwira ngo uyu muntu ni jewe niyo mubonye gusa. Niyo mubonye kuri afishe kamenya kuko duhurira. Zamenya kuko ubuzima bwanjye. hari abantu uzanagiza mu gitaramo kumva twicaye mu bwami bw'Imana akaba ari ikindi gitaramo tushamo cyane tukabona turi reka twumve Imana babase twumve Imana pana umusino gusa udafite inama twumve ijambo ry'Imana inshuro zitatu wiwe kumubaza inani tukaganira gusa ariko kiza niyo ntashikagera iwaje zanta ubuzima bwaje busa n'ubwageze mu kindi kabigendera igihe mugabo umwe yaratubwiye ngo niba hari umuntu uzi ukugirira umumaro muri ubu buzima ngo ukamenya uko ngo wagenda ukayihatike kubwe ngo uzurihatike kubwe ugende umusange mubonane gusa utahe turabwira ikintu kimwe nigeze kumusengera kandi namubwiye amarenga nigeze kubona dutondagira ikiraro turagenda mbona ipasika senga Imana ndavuga ngo Mana umugawe sinabikubwiye kandi wambereye inkwamfu wumva ni mugambi bw'ijuru ndabira utarugeze rwa mbere bona ko twambi dutondagira ikiraro turagitondagira kabona nagusa arasisi ngasenga Imana kavuga ngo Mana mbabarira reke kunsiga uko ndagenda manyurira ku ruhande hari n'umuntu twabana mu gihugu kumva gatuje mu mutima amen haleluya iyo nzi gusa kuko hari turi kumwe gusa mu gihugu nzamenya kuko naje atukuze abe nuko yo banko kabitenge naje tuye kayori ariko kazamenya kuko ayahumekera hari naje bayahumekera hari izano fatusha mu mutima kamenya kuko igihugu gitubamo n'abantu zumba nongera muzamura amajwi hari ikintu kiza gituma turahantu kandi hari n'ikindi cyatuma nimuka hano habe nuko noba kayore kamenya gusa ngo nakatuye hano n'undi nawe atuye hariya kazamenya kuko imyuka yacu ihayihurira mu gihugu
Turashaka kumeba igitaramo turagishoreye abari n'insi primugera ikibazo kugeza mu gitondo isazi zibiri twakira abashe nyuma bari mu evangeliste oda Imana igumugisha sema amen hari mu muvuga butumwa wacu Haleluya. Yatebena nafsi ngo hejuru kwinjira muri Yesu neza. Iyo bita muri kuzama ndani ya Yesu. Kuzama. Haleluya. Atukuzwe Mungu amene. Inyungu ya mbere umuntu iyo yinje mu Mana neza azafaidika. Ngo huwa anapata nguvu ngo za kusikia sauti ya Mungu. Bibu ngo yinjije neza mu Mana. Ngo azahabwa ubushobozi bwo kumva ijwi ry'Imana kandi ntituzadusenga ngo Imana itwumve ahubwo tuzadusenga kugira ngo twebwe twumve Imana kuko Imana izayumva ntituzadusenga kugira ngo Imana itwumve ahubwo tuzadusenga ngo twebwe ubugingo bwacu bumve Imana. Haleluya. Wanaweza atukuzwe Mungu amene. Nataka kulijaza muri Musa Kalifani na kawindiringo inyusu mutima Kalifani na kawindiringo inyusu mutima we Naramuhowe Tunana wimana Naramuhowe Niyo timo Mungashamba Kigesemani walisi Haleluya. Nyakiri tuzomara mukirere. Tore ruzomara mukirere. Imvana y'Imana imara kuvuga bizavuga ngo abapfuye muri basabaza kuzuka. Natwe ngo bazaba ariko duhindurwe tuje gusangana umwami Yesu. Tuje mukirere tuzohita tuja mu ijuru direct. Tuzohagarara mukirere. Nitubagara mukirere hazakorwa amagambo ye abiri. Kandi ngo zabagabuye mu bice bibiri. Imyaka 3 n'igice ya mbere ngo abera imirimo yabo izopimwa. Imirimo yabo itagupimwa. Izopimwa iyo twakoze. Nzavuga ngo ndahora mbivuga cyose. Imirimo ibiri tuzohemberwa 6 4 5 ni ibiri. Umurimo wa mbere ni umurimo twakoranye gukiranuka. Mutima utaducira urubanza. Umurimo wa kabiri ni umurimo twakoranye urukundo. Nimara gupimwa imyaka 3 n'igice ibirarangiye. Kwinjira mu cyumba cya kabiri. Icyumba cya kabiri hazokorwamo ibintu bibiri. Ijambo rya mbere ngo azambika amakamba. Haleluya. Azambika amakamba be. Namara kubambika icyiciro cya kabiri akora icyo kitabo no kubakira. Abakiri yakiri tore. Ago ngo umunsi wa none ndabakira.
Haleluya. Yo Yesaya avuga ngo ku musozi w'Uwiteka ngo Uwiteka azatutereka vino y'umurera mwimenye neza ngo namara tubagira ijisho. Haleluya. Yesu azaba ari umugeni natwe tuzaba turaba natwe tuzaba turabageni iwe umukwe namara tubagire atwakire kwa kuri bazabavuga ngo runyara nakabone yakire bya byose na mantuzo yanga hano ese nari kuru haleluya. Ariko kwakira yenya bimaze gupimwa tumaze kwambara Yesu azakwakira avuge ngo wopfuye yopfire bameze nkawe. Bazaririmba bati Yesu we uwopfire yopfire bameze nkaba nayibonano nakanga banesheje bizawe kababwire Imana iminsi yanyongere kurama ejo muri yaramwe ngo gukorera Imana kandi ngakora amasaka yanjye kandi uyi ko ndatanga amafaranga ntitange Kima ejo unege kumusitari bampa amadolari 100 zabivugira hanga niba gwatabiza mu mari yambeza Imana nari maze Imana nari musimari bimo yakore ndazuka mu mutibu kumutima urambira mu zoyagabura n'Imana zoyagabura n'Imana kandi nayo yose sinayari kuko yo narayagiye ndayatanga ayarasigaye nyahari ejo umukozi w'Imana kato sigara gutyo umufaranga nakoreye buri bambaye zivuga butumwa nari yemo amadolari 1350 ayandije na 180 yose yasubiye kwa Yesu oyapa kandi simbaye zicuza ngomba kwambusa imirimo yacu. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Atukuzwe Mungu amene. Haleluya. Atukuzwe. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Atukuzwe. Amen. Mama majawamiza kwemeza kuko ndasengera kwenga nyitatu imyaka myinshi yashize tararenga tongera kwenga icubi uzarangiye cyo sino bagira gisengera sino bana kitikana Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Atukuzwe Mungu milele. Amen. Ikiwa imeye kimenyesho sigari kuja hangira ndo batanga fararizi kaza numva ninkinga ifite igisa cy'umuntu kaza ndi barangize vuba tanga barangize vuba tanga umuntu none yatanze tangazo kurubuga rumwe hano rabo ngo makeneye abantu 10 bagura ibitenge ari kuri ndite tumwese abantu bafite 10 bafakaze mu minebo babikeneye nanyambwe ati ukira vuba ndinde pesa imfaranga no nimero no herizo izo narifite zose narifite mufuka ubu nyine sigara yindi baro atayi amafaranga nasaba kandi myandiza ntango nyembe ndayanze mu izina rya Yesu. Dayas. Ayo watanga Yesu mukwaye hayi bizima wamuyandika ko giwa. Yesu azamurana. Yesu sano muhimu kwa banarwa kuntu. Aho. Yono kuntu ngo gutekali yarampamwe. No. Yarampamwe gususa. No muhimu. Dayatanga nari mvuye mu gitano nyine mugoroba nambwira ngo arambwira ngo hari umuntu ufite amafaranga no minembwe mwashaka koza mfeze nyabo mu muntu yameze kunyinesha kuza ngaha maze kuyo musengi wafakaze nawe bamba ko Yesu yampamagaye. Amen. Yesu yampamagaye musase yampamagaye n'abafakazi bamba. Haleluya. 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 Aguzimisi sigaje kumwe zamara kwisi sigaje kwisi ariko niba ari nyinshi izapfa ubusa niba ari mike ntabwo izapfa ubusa iminsi yaje izapfa ubusa. Hatos yakos. Haleluya. Asaba bari. Naraba bari. Naraba bari. Naraba bari.
zavuga ibikomeye yakoze ni nyampinga agahoraho aracukuye k'urukundo ikurikiye iyo maze kubona haleluya bazahabwa ikibali cyo kwinjizwa mu rugo rw'abana b'Imana nawe akabarwa kiki umwana w'Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Hallelujah. Ahora yusa neza. Bebye abaroma. Arambwira ngo niko Yohana yanditse. Araba ngo bakundwa ngo utwara abana b'Imana. Ngo uko tuzosa tikurerekana. Icyakora Kristo niyereka. Ngo tuzosa nawe. Amen. Turi abana b'Imana. Wamaze kwemerwa nk'abana b'Imana. Ariko ishusho yacu nyayo iragaragara. Izogaragara umunsi tuzohura nayo. Amen. 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 Umuntu amaze gukandagira ku musaraba nibwo azahabwa urwandiko akabwirwa ngo none from now you are a child of God. Amen. Ubaye umwana w'Imana. Ubaye umwana. Hallelujah. 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 Atukuzwe. Twakandagiye Golgotha. Golgotha kera wanditsaga banyamsaba yashiriye ababyeyi banahariye kuko bagusaba izina ryawe ni Nyabihanga n'uwagiyeyo ntiyagarutse benshi baragutinye kuko wicaga bose none ubigorigori hahindutse imbabazi abakugezeho bose barakira. Iyo umuntu ahagaze ku musaraba, iyo umuntu akandagiye Golgotha, niyo azahabwa muri none ngo ku musaraba, haleluya, ngo ku musaraba niyo umuntu azahabwa urwandiko bagatanga keke imbere. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Ku musaraba niyo umuntu azabona urwandiko uko umwana w'Imana. Kabwira ngo furuna uhereye none nawe ubaye umwana w'Imana. Amen. Haleluya. Hallelujah. Kandi ubaye umwana w'Imana. Biruta ku mwana wa John Biden. Biruta ku mwana wa Putin. Biruta ku mwana wa Max wa uriya mugabo ntuze w'umukireje ndabona amazina y'ibyo. Bill Gates n'abandi bose ku mwana w'Imana. Mugabo reka kubwire bwana siyo sana. Amen. Yatiyunganiye yatanze akantu Yesu akomeye cyane. Waragenda ashira handi ibintu, ahashira zahabu, ashira shenete ya zahabu, ashira shenete ya arisha, ahashira amafaranga y'amadolari, ahashira Bibiliya n'ibintu bitandatu. Ngo bare kuyashira aragenda ngo umuntu wese aze atoresha shaka. Uwa mbere yaraje arangatanya amaso areba shenete ya zahabu, areba arisha, areba idolari, areba ibintu byose areba Bibiliya, amaso yiwe agwa kuri shenete ya zahabu ngo arayijana. Uwa kabiri we ajana yarisha, uwa gatatu ajana amadolari, uwa kane zibutse ikintu urufunguzo kontaki y'imodoka, uwa kane yashaka kontaki y'imodoka, uwa gatanu hari yasigaye ibintu bibiri niba gicya kabiri hari yasigaye Bibiliya n'ikindi ngo arangatanya amaso kugira ngo umwe atukamwe ngo najana kangaka ariko umutima mwemeza ko ugomba kujana Bibiliya ngo ayibumbuye asanga mu shenete ya zahabu, asanga mu shenete ya oro nako ya arisha, asanga mu kontaki y'imodoka, asanga ibintu byose babandi bagiye batoramo abisangamo. Bibiri umutunzi bwose, bibiri umutunzi bwose kumana ku musaraba n'umuntu yabaye umwana w'Imana, ibiri mu rugo n'ibyo zose kuko biravuga ngo ibi n'isi n'ibiyuzuye byose n'ibyo bufite. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tabi tuvuga twirukangira uruhande. Sivuga gacyakinde kacibonere gasekivuza. Cyari cyane Romadeni ngeke. Ajibore. Hallelujah. Bwana sifiwe. Amen. Mwanditse Salomo yanditse kuri Testament mu mwaka wa kane nani
w'imigani aravuga ngo abashaka ubukire n'icubahiro n'ubutino kudapfa ngo bibashagira gute badacogora ntawo mujye gukora neza atarageze ku musaraba impamvu uzukora nabi ntawo kugaya utarageze ku musaraba kuko bageze ku musaraba imirimo myiza yose. Haleluya. Ni ibintu biri automatique bizazikora iyo umuntu yageze ku musaraba ni automatique urukundo zarwa maruza amahoro akaza ibizishimo bikaza kugira neza kukaza ni automatique ariko utaragerayo abagitegekwa n'ishari n'inzangano na kamere zitandukanye. Imana igufashe kugera ku musaraba. Imana igufashe kugera gute? Kugera ku musaraba. Haleluya. Gera ku musaraba. Kuko ku musaraba niyo tuzatuhabwa urwandiko rukatubwira ngo murabana b'Imana. Amen. Murabana biki? Umuntu iyo umwana w'Imana free ngo kwasabiririmba. Iyo umwana w'Imana ngo asikwere free tuzoshoboka. Ariko mutazaba umwana w'Imana rimwe yageze ku musaraba. Amen. Haleluya. Hatukuze. Ikurikiyeho kiramba muri muntu ageze ku musaraba ngo azahabwa imbaraga zo kunesha isi n'umubiri na Satani. Abataranijwe n'imibiri bananijwe na Satani. Abataranijwe na Satani bananijwe n'isi. Ariko iyo umuntu ageze ku musaraba azahabwa imbaraga zo kunesha umubiri wiwe akanesha Satani akanesha n'isi. Amen. 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 Izanyumi. Umuntu ariyosilima amasaha 18 ariko ntagira isaha nimwe yo gufukama ngo imbere y'amaso y'Imana afuka ama wore bakumavi yawe akareba kumvi yundi ntagasharatura na kamwe kiga ko gufukama kigeze kabubaho. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Sinza kujiratira kancho bimaze kubirata ntacyo bimaze kukontra Imana. Uwo mpwena gatini ndashaka azo twicaye nzamuri ipantaro mwereka amavi nubu inkovu maviyana nubu zibaho keni maze namasafa mwaka wose nzafuka amakibi nubu kuzira cyabo wozibo musa nubu kuzira inkovu zira cyabo kibi maviyana hano wozibo zo gufuka namasafa mwaka wose nzafuka amakibi hansenima ibizasizana yewe bizabiharanirwa bizasizana amen bizabiharanirwa Tisazizana bizari handi abandi babaye ntihamagara barahanze. Amen. Haleluya. Dance nono ngani mwe susanga nwe nambye musubire. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Isanyu wiyumutagaza ku musaraba nibwo urusika rumutandukanye n'Imana ngo zo bukurwaho. Haleluya. Bamwe ubusika rwabo n'ubusanga. Abandi ubusika rwabo n'ukubesha. Abandi ubusika rwabo n'ukwiba n'ubujuru. Abandi ubusika rwabo n'amatiko. Ariko umuntu ageze ku musaraba ubwo ngo nibwo urusika rumutandukanye n'Imana uzarukunda. None akegera Imana neza bagahobera. Haleluya. Akabona Imana neza bakazabaganira neza. Bakaganira neza. Atukuzwe. Haleluya. Urashaka kubona Imana. Urashaka Imana kikuganiriza. Urashaka kugera aho Imana ituye. Urashaka kumva Imana. Urashaka kubona Imana. Gera ku musaraba. Nugera ku musaraba rwa rusika wageze gutandukanye nayo uzakubaho. Amen. Haleluya. Haleluya.
haleluya haleluya musoza muganira nayo mu gitondo muganira nayo muri Matiyo wumva ijwi ryayo ugenda wumva ijwi ryayo ryamye wumva ijwi rya wumva Imana abantu benshi kubona Imana kwabo ni ugutitiriza gukorangiza bw'inka y'isuri ariko hari abandi baba iruhande rw'Imana kubera iki bahagaze ku musaraba insika zabatandukanye nayo zuvwaho basigaye batuye mu ijuru basigaye batuye hari abantu benshi bakiririmba ariko batuye inyuma y'urusika hari abantu bakiterekwa barashaka inyuma y'urusika kubona Imana hari abantu bakinezerwa ariko barashaka inyuma y'urusika kubona Imana ariko umunsi uzogera ku musaraba uzogera i Golgotha nibwo urusika ugukingereza n'Imana uzokugwaho kubona Imana nabwo Imana tuganza Hallelujah!